be culture ni Moses here. Zafanez, thank you. And you forward children from near me. I can't share now. To me a beer children call Exodus chapter 14. Verse 13 and 14 where they were from Kakra. Moses. One of my favorite songs. Mamadi Cowboy and Reverend Dr. Mary Johnson. Says you my kama. I remember happy belated birthday. Last week. It's your birthday. Pastors me sonny in a tour. Pastor Monica, Pastor Cynthia, Pastor Edna. Anyway, I'm Kumasi Road pa since you pete kakra. Oh, but since I made the cons vampa. We never dia wo komu and I'm in the ene mesi medical kachiro kia ne ki de wona mu bia no yedi mafo no obehye ne ho anyunyam ka wakoma to yam ancha se bobo nonsia na awrade obetimi ansa nkyere ni bi ma wakwa mu da. I keep on telling you say but he knows no nim ta se adana wokotena ho no adana wanko anko enka oboka for money muno yes be twam betumi atwam ne ama de wona ma wusu no and they said the amanfo si super with system no obi obefra obi a anya memo asan and de ebedi ekura din o enti they say kura so me phone kura ji sa say cause obebe bia e amanfo problem and they say nyame yo adom na say kofise godum me cheme ende Ghana some dem de da sorry no me wi a before me pie no akwani mu ho no na ka be se 10 cedi ye bro amanfo echesi ye pa for the gate ya no gradi nyame enti mo smu nya bia no maka ye why yenso ahwa foforo Radi adwuma ka Yesu nkogya akura keto ebrudu no o me chema obi akura keto akura di o Peter msana akura bi kura brudu wo de wu nkura brudu ba wo cash ma ye bi ni anso support afoforo esa na se etrimo de nso nye ne aso fa keto ya ese wo nyame pe ti mo amoma ye monka prena mowo eyina mo support nyamedwuma yese ye bompa ye mamo bede amenka ye yimpo ye bompa ye mamo sabe ahoma chia ye bompa ye ni nso nyankopon o mamo nsansi fom da mebia mimenti metra emmobo bi emma but menim say ye dimafo no ye wo ye bia no nso bebo am de nuan ma wa kontium ye kai mo mamo maba mu Munkoso ana monhyam hodin wa bibibia wo na mu bia govina hote say ya na Adom wonso onyankopon Adom metia po ma ebroso enya me ase eno de me fa wo kwan no so
But I thank God the same baby I call and so everybody they will back a bushing and answer some dream. Amen. Yamishra Pachamompai. A rather pie a bomb pie that was in there and a pay. Why I don't Emma and Nancy Abbas nephew so there was some every one call for my was some my your dear and if I who do you know a rather amfa in the soka siemre 84 80 the pampem pimpema 80 Adom FM do yari nya yaresa dia anadwe adwenweni atiti ntu ntumi anna ewade wankasa cheche ne wre na hyene den dia ewade owo expectations bi mane nyina mrem na hyewo mani manyam yankase we wurade ene waye wode oye ne da wenso ene yema ye bio yemfa ho ne onyam hyema wo asedan kan so aye ewo Yesu din mu amen 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 it has Azados etia eye edunan ninchichimo eye edumiensa. Exodus chapter 14 verse 13 eba from kakra maminkan kakra bi enfri asante twere kunkunum na Mose eka kire oman no se munsro koma munyina pintin koma na monhwe awurade enkwagye a wode ebegye ne koma na mizimfo a muhunu wonei muri hunu won de biare biemu edunai no awurade beko amamo awurade beko amamo na modie monyekom na awurade eka kire Mose se adan ena usufreme yekosa ka kire Israel for ma onko wonanim amen amen awurade beko amamo na modie monyekom na ka kire Israel for no se mon komonim na mizimfo na muhu wonei no na miad bebe to aso na bibi kuta ne nsem na se nyame die kura no obeyisu dia yensa nkyere ne ba no wonim they never knew say the urade edi omo ekono die asemwesi ye abra Israel for akonko asmo Egypt na unyame ena Mose nsaso akogye wo mo bra ogye wo mo no nso na nya hogono saa edu bibi na se wo tai bi mu a opese wo free mu baya ne Nyankopɔn pese oda ne ho adi akwanyansa bebre mu enti nyame wo so far ne da ampo Yesu Kristo tama oga se mo fa ne nwane se the last week ni e kan semu na nyame nti wo so e de na nyame nti minye bare duru bia wo nyame maye fati bia mu kakra ne amane bim ne enemu ne tete ne esu enti awurade wa pam ya na awurade de me famu enti awurade wo hu ye awurade se de me kuru de ye me de me dre ye awurade
but then no nyame de anu ni munia wo ye o ye besre wa twetwe wa ye bekeka de pebia nanso na nyame de woni munia wo yo sa masa wadanse enye fe that is all we be shia wa bakasa anya brante wona nanum wi no na nyankopon de nsa aka no enya baba wona na bodwaman ya wagina hai enya mo bebre wona mo betimi afam nyame na akoyi wo mo wa faro ne domatete wo mo hen wo yese no de pomato na won so de ne dia to akansie sade akoyi enei ebidi akonfo de wo mo pomato ebisi yese ni akasimu na ne ma akwa ba na nyame tiwa no wo hwe God is watching us wo hwe ya pa de o ye bia nyame wonim baro nyame ma follow ma o mo kwan na o mo kona no eduru bia nyame ma o kwan awon so opportunity bia ma o nanso betwa wani no na amane na atete wo no esa chesiwa ubetimi atnasi aka se na nti nyame kura no sa no peso ye ne mafa mayare me free yare mu makonya me fie nyankopon de woden sa kame me sa ho na ho symptoms bia sa hyase o sei wako juma wo bra wunya juma bi nye nyame ya domo ne mpai bo ne ho akonchene wo bo wura juma ma na fe ye frustrate wa no bisa sa nenti nyame mede me hoto so na ya na sesen na ne nyina mo no se ne nyame ne mu nia wo beyo obi biara watete wa brabom na urade mane fa ne ho ni da it will be officer bia we are smart or take you for granted. I'm telling you this morning, my brothers and sisters, because me culture say amanye na ho ne no nyame na ma kwan ana bia sa na wo munum se nyame ahada piepia wo mo akopum se nyame bia kwa ma na obi se na ni adinti obate ti obetwe siwa apubi da ho twe no wo mu dimrika ba Moses ntwana ne a ofe domi ne babia mu na de awreho abeshom krasoma to be an apa starting so was show moon crime as a great leader, great prophet, great pastor. Moses said, Mudia Munya come Namumian dia Radi Abaye na Radi Bakwama. Moses a Cassavi Arano Sasia said, after what Tiamo say, Radi, dear ye coming. Ya fa benkumwa pepa wa ha ya fa ni fa afani akof enesen kofu ya tue awie na de fa se wo mo ya ban Israel for na pe en tiasia nam na wo krono ni nyame lusu ties no ha wo mo ties no na ayadwodo ti before mba face awie no na Israel for so komoni mfa kakra ti wo mo tre because wo mo nam fam ha no mo so tia ponkoso ya tete ayi e fa ne sai tiasia nam hwi nya ka akra wo I said, Nay, and Quebec, I said, I said, truck. It told me to be another Diana Sena, one more Emmy, is that Yame, will you yan sabwa yame? Your thought and all the thoughts of the Lord. What do you yam who's see and yamis see it? It will be at the old no. Which are one yano, and the son of Bravo, but on a pay, we are here to encourage you, sir. Miss Infona Huamunano. Na mesi yan kanchro ana dwoda no pense a time will come wo ho mo biem no kire se wonim de nyame no wo ba beye ono na ka wo ka se wo ho ni biem no na Moses de onim ne e bekoso na so nyame de wa plan ne bibia that is why me say wo plans nyame plans de nyame ahwehwe no sister sigade na ho ni nai no a time will come very soon. We will see Jadian Bium. But Yami Fro Bibia, what the name called him. And to the Yamika Yamadaka answer Moses, Adana was more common him 2021.
Kowanim. Many asafo. No matter what the challenges that you are going through, Kowanim. Move forward. Man shall not to be a coso. And Yama beti me a sign by Kowanim. Kowanim wa Arianum. Kowanim wa Jumana womanum. Kowanim wa business inum. Kowanim wa kontium ho. Of course, on krata maye. But men know about Kowanim. Because who Kowanim no. On Yami wa nipa biane baby or the neko. Na se no Kowanim wa benyanko phobia be chase say be twa san. Na so wo de Nyame de wo kwa. Na hu botaya. Wo ma trivia issue bi. And will be making concern be making unconfident statement against you. But when you mean baby or the whole car, woman will be any more summer, what the about you sign. Moses, you can near a dummy neighbor. Minimum dumb do what she. If you are yaredom, if you are an gracia, if you are she be as a say, if you office or your power pro, which one in all said, yeah, your office on more, who come back as a eti awrade wo mafa na wase monkomanim sana pomana ne kra no Nyame de bayansa nkyere ne aka wo modi na chi no eti ne Nyame promise wo mo se mesimfo na mo ho mo ne no mo ho mo biom da bi arada ebia na woni atete wo betwa wani bia na ya mane esu awreho atete eka ya twetwew wontimi ntia nyema no bi wa anya wo kra problem nanso me pese we ka kiro se Nyame se kowonim move forward enyina hono mo hwa amane no do ba gira fa akọ no ya stagnant na fe wontimi nkọ wo so wontimi ma baro Nyame se kowonim na wo kowonim na he na wo kọ ke na sase papa bi wo ha Nyame se wone nufusuo chimfa so ho na se wontimi dwane na wo duru ha hey, Onyame se kowanim. Men kuma ni mo say. Was a kowanim. Moses, Onyame se kowanim. Na wo mo fi se bia. Wo mo nya wo mo ba be frustrate wo mo. Esa ba twi wo ma sa kwamane no mo biem. Nipa we bre sa no mo person ye. Wo ma yem hu mizrim fo da bia ka wo mo kran ka wo ya kwasa forever wo brabom. E ka wo mo kran ka da bia su ni awira ho sha kraso ma. Eka nkora kada bia wo de ohia de yobe de bi besi bia de bi so se de bi tibi kura e be se bi kumi ho se de he kowanim Onyame asem kowanim na kenka Nyame asem mema tibia ne ntwo nyina fa akosa na so bomode se obeko wanim a Onyame de obedru ba bi opeso de odu puma bi kutaw sika kakra ne kuta no fa ko wanim adwuma kakra na wa chance ye no ko wanim we are truck pusher ko wanim we are taxi driver ko wanim a time will come we are taxi driver ne but the bedroom be no baba wo betwi president kraka ebia ne wo cross ene kro de cross de enhye da ni ba bia sa ebia wo dodo koko kakra na wodi ahase no ko wonim se ye nkruma ni moko a ko wonim faniema bi keka ho na ko wonim anya so bia na betua tra office da bia o Nyame bibi pa bia dua obi mo opese ode ne ko nanim na wotumi for fail de ntia Nyame de oba asase so memeti ai minya nwuye nko Nyankopon ho ode wo memui o ha baba amani baba meti onu amani a mefam unum ko fo amani a enya me kro me ma na se eye me yira na se ye ya ama fo amani e aye cho me no duba bia meti wa me se he but ni nyina mu no ko nim na kakasapa a kire wonnua na wo huna amane no enkugo sem Adom 106.3 and our team of Remy S.K Appiagyei amempem ho asem medical catcher say na ju na me adom me birthday Kofi yeah ko ni mo me das me ko
me nyina so for dia walking kind na life edu baby ya na ya homti o Bible say on man no efi Egypt na womo ba no omo de enigye eni akukuduro ene fi ho na so mbedu nkwantanan bia afide enigye no adane areho enigye no ya adane sum sanya oken ye de enigye na fi Egypt ho ari ebesi de akọ abude omutwa omani a enkofo na omo hye won so enkofo na omo titi won osabe hye osu bi enkofo na omo ma omo ho ento won no sa enkofo na so na esa abai no me ya de je na fi ho ya de akukudo na fi ho na afia ye den na sa enkofo yi esa ba enti yare e besa ba ye bio enti ye besa fo hie mu bio ebi obi wa furu duru baby a ye juma ene watia befom sanya okay enhwe challenges no enhwe the circumstances no enhwe the problem no na mum enwema papa bi wo wanimu a unye ndro ho sa wutu anamoko wanimu a beduru ho ubetumi eduru ho unye tu anamonko akọ wanimu a enti edu baby no nyame say Moses identity na usu frame you get a move dia nyame hwehwanse mu betu anamon dia nyame ohwehwe manipa abrabon na se ubetu anamon na se utu anamon a eni pe bi onu nyame wasiesie no sa nipa no etwen junior fa etwen e se baby a omo fi wo eba no na womo de enigye ene akukuduro ene de fi ho na so medu nkwantana ya wo medu pint bia afidi enigye no ya reho menua ba hwede wo ya wo ware wa ware ya wo ware eni pe ba ho se wunya enigye ankasa sa afidi nyame adom mensoso metumi aware enafofo abaye ebusuafo abaye wa shout enigye shamako mama afidi e ba nanso wura ware enimu a afidi enigye wonya ye nyina ayira adwuma sei aware no ebenim bio ba ma adwuma sei oba wo so adwuma sei afidi enkumafo a na komo ba aware ni bi wo mo ma woni gye ya no afi wo mo na edi woni na wo ton aware no enti na afi aye complain and na menua so for SK ye catch us say get a move wo de ko wonim hwe ne wo hunu hwe de wo tie hwe de ka kyerɛw hwe ne ya amanfo ye kyerɛw na mum ene pa bi wo wonim ase wo tu anamon no ko wonim a sa ne pa no wonsa betumi aka na de mo hunu de bia la bio adene de wo hunu but wo hunu bio tabi a time will come that and know your faith if you apply faith God is God so apply faith send your nyame aka hunu bio say apply faith me see de nyame aka nya de ye be hunu bio adu baby wa wonya djuma na ye promote na fi wo be fie ebe ho ukunu ana wo yere na moni age eni ade afi ye promote ma ukọ baby afi de challenges bia how bia wakwa akotokoro anya asam keto eni je na yaye esu na nsu ni nyina eche no menua ba ko onim menua ba ma ko onim ni kire se fampa ebo ye wadjuma ko onim ni kire se fa nyame asam ye wadjuma ko onim ni kire se be urade nyese ko onim kake na mum ko onim abe urade na obe urade a ye nyame nyawo emfa won san hye watamfo nsa bio na mizrimfo ho yi wa problem na hu no hu ne de biara de bio fafo mizrim ni no betumi aye eka
Misrim ni betimi aye yare. Misrim ni betimi aye niyeme bia wo fam. But Awurade se wo hunu biem. Dabi. Se na nyame ama kwan se wa hyeda ko pia wo mogu apunum. Enya nyame babia na edi na chi o. Mudi na chi nyina na mo fi se wo mo enya wo mo nti wo mo support. Hwe, wo hwe ya. Wo de wo no be support nyame ni pa bia. Wo ne be ba ho so na nyame aka watopum. Se ega ka se eye onyame ani kosua. Obitimi tina ni si wo so sa wo fi se onyaw. But wo ne be ba ho so no na nyame aka na topum. Mizrifo no hu wo mu biem da biara da. Awurade ye Misrimfo dɔɔso wo fa benkum ɔmo wɔ hɔ wo fa nifa ɔmo wɔ hɔ wo ko ni mo ɔmo wɔ hɔ wo twɔ ni hwɛ wɔkyidia ne yobo bada Awurade sɛ wo hunu wɔ mu biem ɔbɔbɔ kwan to ba bia kwan nie nyame asɛm na aka na so na mo kwan ba akɔ so ne ba ya wafa kwan so wo mo ba dwane afa kwan he bi fa na kromfo na me ne enia ba bi kasa so ai kromfo bi abayere hana ai wonte woni shi ekosoram se ai no se America bi a wo mondi hwe mi mo fa akokro wadam kwan ba akoso na ba yo but eduru se gidigidi ba obi fa mpomam ne bi huri fa ne bi wo mo nyina be mesi wo hunu wo mo biem Emma de o femo no emu abem Adom 106.3 FM o bete be so ahwe ewo Facebook no so Adom Ahengua enim dwumadi edinkan Life of Ghana #1 radio station Adom 106.3 FM 106.3 FM so message bompaye efama de onamama ne bimu a ebia de wo famu no de ateti bi de wode nemu no eye ne se Awurade na wi but atiasie Awurade wa yafa bompaye Awurade pa once again ye bompaye in the name of Jesus ewo Yesu demu Awurade afiomanya na wankasa no wo wa pam na ukwaji won na wonnim se ubetumi agye won akodu won bosha asase so nti na akofa won isanti na wo kire oman ne se wonfo ho nyina ntu egurade wo so e se wo wonnim die nti akofa won ye bompa ye wo Yesu dimo usi woni ma adwen a wodwen wo ye ho adwom eya asom dwa adwen na nya bone de se wo ba ma ewie papa ene ni da so ni santi ye bompa ye se obibia onwuna mane obibia wa titimu obibia wo sumu obibia dadwen bi da ne so Awurade yare o de ya ware mu dio de ye dwuma mu dio de ya setena mu dio de ye busua mu dio yes de wo gurade se adwen a wo ma wo no Awurade ma eno emrem pepa wo ma eni wo mu nusuo adesuo bia emfiri wo ma ko metri so na ma ogye ene fa ahodie enya wo ma edea yesre se Awurade ma ya danse ne bebi ebegine bia no Awurade yedi ede ahyewe Awurade odi enim nyam e se wunni ye hwammo da na wunni ye hwammo nso da ne santi enama ne aye hwen ye ntomi mfa compare enim nyam a wo Awurade uyi edi a kire yen eye ochina yada wase ye hene ene nyankopon asede nyina ya wodi a ewo de wa ya ma yen ewo Jesus udimu ene ye bompa yen wadum nti amen Adom FM amen nyankopon enso enshira with us enso menya
koswa komenim. Na komenim papa. Happy birthday and come on. Ama esie dua. Obediako. Sister Diana. Obediako. Onsera dinshro no ontre ne munshro no mi wadwirimu. Na butaye radede be wiase nyina no emremu. Ama esie dua. Happy birthday to you. Mama no papa no nyina so mama happy birthday. 0302216561 0302216562. Send your nyame can no pepem 0302216561 216562. Acha oba no abesi de kan ye no so emeda we chimfa baby. Acha do oba man say good morning about Adom 106.3 FM. You remember fine morning. And the cash green. What be you? Odia yankasa. Promise. Last week I my friend one for me call. Hey, I just am not Canada, master. Oh, but no money as 0246147070. And be another something. What do you come the uncle? Yo, I'm a penny sure. And me as somebody else bringing. Because Yamika changes after my time for me and they view. And the Monday, me say, or come here was really chain, and the Monday when Uncle Pass was tough for me, or so tough for me, I didn't send Cheneba. You miss somebody, I'm a Jua Mayanda. Me say, I should fear catch us for you to Uncle Pass one day. And me, we are a tough view. No more be on the fact. I'm a penny sure. No young can say, oh, yes, to demo. Amen. Amen. And you know, check where you need you. Why? Oh, you there? You know, checking you. Good morning. Morning, Papa. Oh, honey, now free here now, Dri. No, the one makes me bright, Johnny. Ebiana, we should know some. I may miss a median tea. Baby, I'm a channel. The words not about from that. And until I make him. I'm why are there? And I see him in some. No, there may not many years be men and not Papa, Mamma, every more point. It was not saying, if once a year. The fellow will be when you're 105 in 2 months and I will be imagine Adom and he said that they are Tissa, when you're not. Women there being a bidding now to our phone. And I'm a contact, maybe about a chimapra mine. I told you was 2 months a ben a year, maybe there be now. We shall phone United. We about the man about the young Koyasams. Papa, as my mocano, Ephesians chapter 5, verse 14. I may have some say, and not to know what the yan in a crystal bation amount. One Katawa than Kotoa than the Topo Benano, no watch amount. And don't you know what the yan, the crystal bation amount. But I put pocket cheese about Monkom when him Monkom, Mother Monko, and a more Motuno, and I made some bomb hope I made Dimoti. And your neck is Trafaco, that's a radishame, a radisha, that's a willing Chanamoya. And should be no Uncle Pond at the back, and the Senna Okayano, Katrina no. Some come forth and Mokopona, who ya Kakran, no they shot there. And none that Bambo and Copon Jasso, no to make shower. That's how I counsel go on artifact of Radishame, a Radishamia. The insurance will be a Macacanic Kikaono,
among na anamo na wo betu no enu nyankopɔ bibie kwan ma wo na me nhyɛ mo papa Medase ndem feno sofu jan. Do aba ma so mpacho. Oh, sorry. Kakra. Because so akwanim. Sadam kaya no. Eyikuku. Bofre kura kwanim. Bofre. Ene bofre unam traffic mu a bebre. Hwe. Emfa ye meni agro. Do aba ma so mpacho ma good morning Adom 106.3 FM. Isu you are good morning. If we not to say, Nyamiadom, Oda. Yeah, yes. Yo, I know probably for with Nani, yes, before. His Majesty, I know that. Ma Rosina, the pastor, even Holland, the heat, jump. And then, what na sama to us? And it's that Holland. Na, we share the Abuka. Na, we are the Blabo, your Boko, Blabon, the Boko one. Share. Adom FM. One say, go sofu preacher mo preaching India mo yema Ghana. Share, who do near situation? One say Adom FM, they do bad. Within 1 month, now workers, presenters, on radio show, I'm here to Mamamu. Now almost 7 on my radio station. Me who be that? Say radio station, pa, nipa ba, put me swam. Me say, wait me jabak. Also, na nipa bia ya oma bi say Adom FM anka nyame mani ni ase nwase also aduma papa bo wo say yasi ni si wo si dua bo mo kwaku a aboa no fene ke kwaku if we do enti pa just koku ni koku aboa no kan say koku na mla wo anti mo ko manima mo su mo share say ade aba no ho enne catching Adom FM. My listeners no mutie boni show kram. A chair first. Then I am telling you. One, I'm not telling me kasa abero na mikasa sia. Se oti dia bo kwa na bo bo nkasa. Me dia ba yi. E fo bo pa agrado ya. 0302216561. Idiom mokoku. Good morning. Good morning. Now what to say? Yes, I don't morning. Yeah, that is yes. Number 200 can say now free. Yeah. Uba Coleman. America side. You know Casala and I make a pastor Eric Adom Ahengua. Would you beat me Edin Con? Yo, Yamishram Najuma, Moya Magana mine. You don't want to your name. Let me find it. Yeah, town for no. Of me a foundation, a Maya. So, what you see, Manovanity you are, or a foundation for him. Of your one, or far no other. There. Israel folk could do a punano and a pharaoh and a nidom one bar on the jackal, no marker. Then so tell me fuck him and that foundation Mamosono, Omojina sa pharaoh nidom so a comunim, a cotu assasia, the car, the much wrong. Cambanesa. Obi betre obi fiesa na afema an kambe da epo na no ho ewu eka na menshram I said that's your nice contribution so they come okay do I want to say good morning that's what I want to say Nyame ayemadom ochomuso Nyame adom hey o voice dia so ba na ben hey, uni first lady awabem. And then I'm up here when you're conching. You about him and I'm free here now, Dri. Tell me, free so many. So many boko, dear. Oh, so many boko, I do not toast. Oh, okay. Me ba watch about my bow pen pa. I bet I Brepem. so I no pay Yami a shiramo, a friend of my comfort. Yami shiramo pa. Say the dear munya affording
Nyame di na one thing emam na mo sorry amate sorry nya dia edafa. Nyame shira mo ba it's such a trouble bia. Na ye toba ha. Na ye ha. But we be cafe na ya kuma so ye. 14 impo na ye be. O say udi ye din. Awurade bɛko ama mo. Baby wo baby a wo te mean to me na we to anama. Na obe mo say the pardon go so. Na send you Psalm 52 ni kan ye. O say awode fo. It will peja wo ni ade ho nya de so. I don't think me trouble. Say the pardon go so say Elisha kind of say Nyame bia makoli ni no hu ni pardon we di echi. Eya na mo kai esa. You to be so the ball by. Last week 7 days on a year here. Eya mo na mo mami to me here. Nyame shira mo pa. Na yen nua no mo a yen nyina oha oni abebese e ka fa ye no. Yen yan kopon se. E ma yen suro. E mo yen konko ye ni. Koko ye ni mo ankoni bia wo ho maye. Nyame shira mo. Ene Ghana man nyina nia ya safa de nyina honde a mo hye. Nyame shira mo pa. Na me sha mama Chris yen twin for frefo bia biem. Bia edreno na yen concrete. Osafo na so nyankopon sha bebre Isaac na of course no me kama na ye twa so sorry. Na nyina menim so nyankopon so be hye ne ho nyam. De ma me kan ya me ba makoma so. Wo hwe sika wo de be ba ha every day. Hey, every day. Ebum de omba ebia one day bi na omako. Every day. The dynamic as a bishop uzuansa ha. Ejumawi. Nyankopon beko so apeda. Hey, every day. Se wo bi, se wo ni bi. Se wo sika wo fie, di obedi. There was so be a tranche when a men crying. We now pon so awasa afako. Ubinti obiko. Kofi. Now can be say me so for back on nasi ana we free mu. Ne nasi ne maame ene free mu. Honorable Nson Ajan our Apadencha West former MP ne maame ne free mu. Oh wow. Now ye menso so my assistant ne yere ena ne papa e maame a. Nti ye no baba so ewo dia so ewo Apadencha. Nti etu ensa fro. The mama shedding. 29th of this month ya ana ebeba so. The mama shedding. Nyame enhyeche wo munyina are ye nyina ne munyina na eboma yese yi. So for that's nyame shram. Merci that's nyame shram. Say opasa de contact na so to na. You bet to me from 0248 682064 0248 682064. Nyame onka hu bebre. That's once again, happy birthday and come on, I see you do. Sister Dana. No, my man, Papa, no, I wish you happy birthday. And Reverend Dr. Mary Gas. Belated birthday and come on. That's what I make us out between our friend 0244 27 8545 0244 27 8545. Sorry, so we can't bet Bishop Yosansan. Keep on listening to Adom 106.3 FM.
nyame nhyira wo meda ase papa. no, no.